Unión Radio, Nashquots Choacue. Solok Salisantilhu. Lishholumi li qatsulbal chiru li gutana inasche li kiruchini li evangelio. Chuko chirilbal li chuam li apostol Pablo ho akwi eblah babanel li qatsulbal nasche naqlish kwanjik li apostol Pablo rikine eblah Colosenses khalan chaq chiru li kwanjik rikine eblah Filipos. Shbana khan nashkeheb chishkhunile li mokonashnaweb taru manakli tokhmahi nashnaweb chakru salihona laan abanan rech akhba banelil abanan li nashkhunahiqui lishol manakli rabli apostol Pablo han nakhunelik na bandioshink chirisheb eblahba banela in chirule qagwa Dios. Sali capítulo 1 relihu Colosenses versículos 3-8 le apostol Pablo na bandioshink chirish oshib reheplina le li yoko chiril balanakwan halish cha bilal lish ol hunaklah babanel lish babal li roy benyome ut lish rahome ut kuitakil rikineb lah Colosenses li apostol Pablo mokonashk eta ebli chabil na lebain chokreheb tsakal eblah Colosenses na tsamank ban chirule qagwa Dios chirish hain qabiaq li nashtiqelihu Santiago 1:17 chishkhunili usilal kebilqe ut chishkhunili qamatan li tsakal reru taqiq na chalkchaq utnakube chakrikin lishchukwa ileb lichahim linkana khalak chimokona okkinokru kholi chabilal li akhel ruanakwan sa lishchuame eblah babanel nakanaw nakli rahom halina ek asinkre chishkhunil kui nakarali qagwa Dios toruq shtawbal liqabe lishkakub liqachol reishtaqenki liqagwa Dios ut tokhretal taqakul utaqataw liqoybenihom. Jonashtiqe li apostol Pedro salihu primero de Pedro 1:4 rechaninkili matan ingana lakna osok linkana tsahnik chimukonak ag haliak kaure simpil sa chosha chokere chan liqamatan at koskwitsin mokoreta ruji jojain liqamatan lao manakli yoko chish khajalinkil khalan chiruli nash khajali li ruchi joj li apostol Pablo nashtiaqui naqli chabil esilala inchan tsaqal pa bakhel shbana qan tsaqal atin re lial sahun chi atin li atin ni musiq ambil shban li ni makhwal Dios mokoratin ta khunaq li quin uthokan naqsashtiebal manaqshkotsbal li chabil esila in naruchi ek aklish kwankilali ni makhwal Dios utlish angel li santil musiq li nak angelak sali rame li neke apinkre li atin hain haanan li nashbanu li naruchini li santil musiqih shbana qibli atin hain tsaqal yal sachaq lishkutankile pli apostol Pablo li ratin li qagwa Dios manaqli evangelio ke ishpuktasi yalqbar ut ki abik sa na balib tsaqal chinahih ut mukun nahaqta lishikik li qagwa Jesus mare la khibshka qalchia shikik li qagwa Jesus salichosha naqli evangelio manakli chabil esilala in kikulak sashik na baleb li poyenam udli apostol Pablo chi sashol nashche naqli esilala in shkulak sashben chi shkhoni li ruchi choj chan salihu Colosenses 1:6 qabiaq li nashche sali versículo 23 halish pukte siman reheb chi shkhonil khun sut khun rubel chosha ut li shaqabam bilinkwi la in la Pablo chi shkangelankil chi ruheb chi shkhonil hanashnaw nakhans qallish angel likisike kwirush ban liqagwa Dios mare sashkaba akwi naqeblach Romanos na baleb lish behe reshik sa khalan chitenamit uthanakh kwi likiten angre naqli chabil esilala in tagulaq sashik na baleb chik abanan lish kwankila li Dios lina ek asinkre li chabil esilala in manaqlina panunkre naqtagulaq rikineb khalan chik utli esil hain chirish likyal haan li nakewkep chikyo lag ebli poyenam sa musiqer kahosh chaq alrulish angel li santil musiqer chik angelak sa li khunkhung chich oleh ut tohyo chik angelak chikaw sa ebli qakutankila naqkwan li qakwa Dios nimlish kwankilal chish khalbal khunaq li poyenam uch ak obresinkilish chuam khunaq chik li nashkana brib chi ak obresik uchi khalek shban li qakwa Dios ustamak qaqulub hopoyenam sashkaba liqamak abanan kwan khun
li qoy benihom utain kahkwi na koru chishtaubal sa shkabale qakwa Jesus likishkuli reilal utkikang sa qanaaj reja kulbal sa shkabale qakwa Jesus la atutla ina nakwan usamak ara qakulu kwan qoy benihom naksahunkutan takakul liparkwan nakakohokwili qachol sa shkabale qakwa Jesus. Mandio siya ako naksinakoch beni chirule hung kamukain nagat qoy beni sa hunchik li qakangel.